kuja hano muri Kenya. Kuna watu takribani 15 ambao wanafunza hapa. Abo ngabo bose baba ubwenge. Bazo ubwenge rero mbahaye. Hao wote wanafunzi. Imani Mungu awabariki sana. Turashima Imana mu gitondo cy'uyu munsi kandi tunashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo tena uko duteranye hano kwa sababu tumekusanyika hapa. Imana ishimwe cyane. Jina la Bwana libarikiwe. Cyakabiri turashima Imana ku bashitsi badusuye. Neno la pili tunashukuru kwa wageni ambao wametutembelea. Ndugu mgeni, mshitsi na bene data bandi na wenginepo n'abandi bavuye mu mirimo bahamo pia na wengine walikuwa kazini wa hapa. Tunasema karibu sana. Tunauza walimwegere cyane nyumbani mwa Mungu, munzu y'Imana, na Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Tunawakaribisha kwa wakati huu wa neno la Mungu. Tunabegereje muri mwanya w'ijambo ry'Imana. Tuendelee kusikiza neno la Mungu pamoja. Tukomeze twumve ijambo ry'Imana hamwe. Neno la Mungu sio la mwanadamu. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ry'umuntu, ni neno la Mungu. Ni ijambo ry'Imana. Linajia kila mtu, lizira kuri wese, na lina maana kwa kila mtu. Lifite n'inyungu kuri wese. Ijapokuwa mmoja wetu wote nubwo haba umwe muri twe ambao anaweza kusikia cha muhimu kwake, ashobora kumva icy'ingenzi kuri we, lakini neno la Mungu, ariko ijambo ry'Imana, Biblia inasema Biblia iravuga ngo kama mvua inavyoshuka katika ardhi, kuko imvura igwa ivuye mu bicu na kunyesha ikagwa ivuye mu butaka, haiwezi rudi bure, nilisubirayo gutyo. Ndio maana neno la Mungu haliwezi kuja bure ulimwenguni. Ni nako jambo jema litagomba kufa ubusa. Sema amen. Semeni amen. Hiyo tunawakaribisha nyote. Urubwo turabiyegereje mwese. Kwa muda huu wa neno la Mungu. Ni mwanya w'ijambo ry'Imana. Pamoja na wageni wetu, hamwe n'abashitsi bacu, na wenyeji pia, n'abasangwa. Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Haleluya. Amen. Tatoa radhi kidogo. Turasigura gato. Mimi natumia lugha ya mama. Iwe akoresha ururimi rwa na pasta atatumia lugha ya Kiswahili na ndakoresha Kiswahili. Kwa hiyo mimi ndio mkaramani kwa wageni, iwe niwe msobanuzi, lakini kuhubiri kwa lugha tofauti na kwa ngumu kidogo. Ariko kubwiriza muri mutarwa bila. Tutatoa radhi kwa maneno mengine ambayo tutasema kwa usahihi wake. Muraza kugana ku magambo turi gukora kuvuga. Kubwiyo mpamvu rero, kwa hiyo ikigendelewe ntabwo arumva cyane ubuhanga. Lengo si kusikiza ujuzi, ariko nukumva ijambo ry'Imana, ni kusikia neno la Mungu. Nze ko mbisiguyeho kera, wanasema ya kwamba kama radhi, ubu narisohotse nariye kureba ko umuriro alikuwa anatoka nje akishughulika mambo ya stima, dusanga wali washize tuushiraho, makutano ilikuwa inaisha na wenyewe yakizima, kulikuwa giza kanisani. Imana wamugisha sana kutulinda, Mungu awabariki kandi no kutubabarira mwazemeye na kutusamehe, nabiyegereje mutugane ijambo ry'Imana, na wakaribisha ili tuzungumze neno la Mungu. Ijambo ry'Imana mwararyumvise, neno la Mungu mmesikia kutosha, ntabwo ari rishasha kuri mwewe, si mpya kwenu, natwe turabaha, hata yeye ni mwenyeji. Jambo dufite ntabwo rivuye ahandi hantu, pia na neno wako nayo si maneno kutoka mahali, rivuye muri Biblia mmenyereye gusoma, kutoka katika Biblia, ariko ijambo rizira ku mwanya wake, lakini neno inakuja kwa wakati wake. Ndio maana ugomba kunyumva ku mwanya wake, ndio maana lazima ulisikie kwa wakati wake. Haleluya, haleluya. Kandi nujumva, na tena ukisikiza, nujumva, ukisikia neno hilo tukomeza umutwe, na usijifanye sana, usikuwe kichwa ngumu, ama usikuwe kichwa ngumu, liguhindure. Acha neno la Mungu ligeuze. Nipo ni mu bibazo bikomeye, kama uko katika shida ngumu, liguzibere gisubizo, iwe jibu kwako. Nipo ni muntegekea, kama uko katika udhaifu fulani, ikongere imbaraga, ikupe na nguvu. Nipo ni muzama, kama uko katika dhambi, igutene umutima wo kwihana, ikupe moyo wa kujuta na kuomba msamaha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, ndiyo lengo la neno la Mungu. Tusome ijambo ry'Imana, tusome neno la Mungu bila kuponda muda. Wafite za Biblia na wafite matelefone, wale ambao wako na Biblia, hata na wale wako na Biblia katika simu. Tunasoma Wathesalonike wa mbere. Tutasoma Wathesalonike wa kwanza, waraka wa Paulo kwa Wathesalonike wa kwanza, 5 mstari wa 3. 5 na mstari wa 3. Tunasoma tusome Sefania, atasoma pia Sefania, nabii wa Sefania, wadozi wa Sefania, ingano kwa mstari wa 14. 1:14. Tunatoka na Wathesalonike wa mbere wa kwanza 5 kwa mstari wa 3.
Ni waraka wa Paulo mtume kwa Wathesalonike sura 5 na mstari ya 3. Abafite Biblia ziri mu telefone nazo kakibazo mrazisoma. Tutaambatana hata na wale wako na Biblia katika simu. Abandi bazifite ku bisanzwe ku mpapuro nabo barasoma, hata wengine wako na Biblia watasoma. Hanyuma abandi nabo barategera badafite za Biblia. Wengine watasikia wale ambao hana Biblia. Barimo ntekereza ngo baze gusomera niho ushobora kubikora neza. Watamsaidia wasome, ndiye atafanya maneno vizuri. Yule mwenye ako tayari atasoma waraka wa Paulo wa kwanza kwa Wathesalonike sura 5 na mstari wa 3. 5 no ku murongo wa 3. Sura 3 na mstari wa 3. Hanyuma turasubira gusoma Sefania. Atasoma tena nabii ya Sefania 1 no ku murongo wa 14. 1 na 14. Yule mwenye amepata anaweza soma. Nikawasoma kwa Kiswahili hanyuma acha tusome ka microphone asome mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyarwanda. Biblia inasema wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umujiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Amen. Some Wathesalonike wa mbere 5 murongo wa 3. Acha Sode Zanika asome. Some gahoro. Atasoma pole pole. 5 ku murongo wa 3. Yes. Yego. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho. Nta mahoro nta kibi gihari. Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Kandi ntibazabasha kubikira na hato. Amen. Ntibazabasha kubikira na hatoya. Amen. Haleluya. Amen. Twari tuvuze ko dusubira gusoma Sefania 1 no ku murongo wa 14. Nimesema ya kwamba tasoma unabii wa Sefania 1 na 14. 1 no ku murongo wa 14 Sefania. Acha wasome Sefania, unabii wa Sefania. Mbao wao wanasoma. Yule mwenye amepata mahali hapo asome ili tuendelee. Sefania 1 no ku murongo wa 10. Reka nje pasome. Acha asome tuendelee. Biblia iravuze ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta. Intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbuka no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu n'ibihome n'iminara miremire. Amen. Amen. Turaganira ijambo rigufi cyane. Tutazungumza neno fupi sana. Umunsi w'Uwiteka, wakati wa Bwana, umunsi siku ya Bwana, wakati ama siku ya Bwana, umunsi w'Uwiteka, siku ya Bwana ni wo munsi tuganira wenye mwanya mtowe. Ndio tutazungumza dakika kidogo. Haleluya. Amen. Umunsi muravyumva? Mnasikia siku? Uyu ni umunsi utandukanye n'indi minsi. Hii ni siku ambayo iko tofauti na siku zingine. Mutegere mundebe hano. Musikize vizuri na mnitazame hapa. Ni umunsi kimwe n'indi minsi. Ni siku kama kawaida siku zingine. Ariko ni umunsi utandukanye n'indi minsi. Lakini iko tofauti na siku zingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abashobora kwandika, wale ambao wataandika, turaganira ibintu bitatu kuri uyu munsi. Tutaongea maneno matatu kwa leo. Ijambo rya mbere tuganira, neno la kwanza ambayo tutazungumza, haleluya, amen, ni uwo munsi cyarico. Ni siku inamaanisha nini? Iki utandukanyije n'indi minsi. Siku iko tofauti, siku hiyo iko tofauti na siku zingine kivipi? Impamvu utandukanye n'indi minsi, sababu iko tofauti na siku zingine. N'uwo munsi azaba ari ryari? Na siku hii itakuwa lini? Uwo munsi azaba ari ryari? Siku hii itakuwa lini? Icya gatatu, neno la tatu, uyu munsi uzaza kubera iki?
siku hiyo itakuja sababu gani? kubera kuno umunsi uzabaho utandukanye. Sababu gani hiyo siku itakuwa tofauti na icyanyuma tuganiraho? Na neno la mwisho turaganira icyo tugomba gukora ngo twitegure umunsi. Tutazungumza kile ambacho tunaweza fanya ili tuandae siku hiyo. Biblia icyo yigisha n'ikivuga kuri uyu munsi. Biblia ile ambayo inatufunza na ile inaongelea bivuga kuko ari umunsi Uwiteka azagarukira. Nasema ya kwamba ni siku ambayo Yesu atarudi. Kandi ngo azabaje na pia atakuja guhana, kuadhibu, guca imanza, kuamua ku banyabyaha, kwa wale wenye dhambi. Ikindi kizamuza na neno la pili, azabaje atakuja kuruhura abagushi, kupumzisha wale ambao wamechoka, no gutwara abana bewe na kuchukua wanawake. Muri iyi si katika dunia hii harimo abantu, kuna watu wawili, harimo abantu bakorera Imana, kuna watu ambao wanatumikia Mungu na watu bakorera Satani, na watu ambao wanatumia Satani. Wanatumia Imana na Satani hamwe. Hakuna mtu ambaye anatumikia Shetani na Mungu. Ndio wao wasanga bakorera Imana, wao ambao wanajifanya kama wanatumia Mungu, kandi bari mu ngeso za kamere, na pia katika mambo mabaya. Abo ngabo bariho nabo, hao watu wako ariko sawa wakozi b'Imana, lakini si watumishi wa Mungu, na wakozi wa Satani, ni watumishi wa Shetani. Kwa Biblia inavuga ngo, kwa sababu Biblia inatuambia nura kudasambanye, kama hautadhini cyangwa ikindi cyose ari ugakora kimwe ukicara mu mategeko, ama dhambi yoyote, ama cyara kimwe gusa ibindi usifanya dhambi moja na umeacha dhambi zingine, nukuvuga kuzobura umunyabyaha. Inasema ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Nukuvuga ko inamaanisha muri iyi si, katika dunia hii hari abantu kategori zibiri. Kuna watu wa aina mbili. Hari abakozi b'Imana, kuna watumishi wa Mungu bakora umurimo w'Imana bakishije, wanafanya kazi ya Mungu na abakozi ba Satani, na watumishi wa Shetani. Kuko ndio umurimo bakora Imana na Satani, kwa sababu hawezi kuniambia kwamba unatumia Mungu na Shetani ni wafalme wawili. Na wawili ni wafalme wawili, ni Satani, ni Shetani, ni Imana data na Baba. Uyu munsi, siku hii, ubwo Kristo azagaruka umwana w'intama w'Imana, wakati Kristo atakaporudi, icyambere, neno la kwanza, azabaza gucira urubanza abanyabyaha, atakuja kuhukumu wenye dhambi ndetse no kubahana na kuadhibu. Icyakabiri, neno la pili, azabaza gutwara abana bebize, atakuja kuchukua wanawake. Haleluya, amen. Biblia ivuga ko, Biblia inasema ari umunsi, inasema ya kwamba ni wakati, ari umunsi, ni siku uzabukomeye cyane, ni siku yenye kuwa ngumu sana, kandi uteye ubwoba, na inatisha sana. Ni umunsi ukomeye, ni siku yenye nguvu, kandi uteye ubwoba, na inatisha sana. Umunsi rero cyo ngo umunsi, siku inamaanisha kurugero, kwa mfano, ili upate kusikia vizuri, umukobwa, msichana ukowe ambao anajitayarisha kufanya harusi, akasora save the date, anatoa save date, azalindira wa munsi n'amatsiko menshi cyane, huwa anangojea siku hii akiwa na mpamvu habe n'imwe ishobora kuzuya. Hakuna sababu yoyote ambayo inaweza pindua siku hiyo. Cyangwa kurugero, ama kwa mfano mwingine, umuvyeyi utwite, mama mjamzito azalindira umunsi wo kwibaruka, anangojea siku ambayo atajifungua, cyangwa umukozi ama mfanyakazi uzikoza ahabwa ikonje umunsi fulani, mfanyakazi ambaye anatarajia kuwa na pumziko, azayicara kuri telefone, kuri kalendari, anashinda kiangalia kalendari kila siku, ale uriya munsi kuzagira hapo siku hiyo ikiwadia, cyangwa umunyeshuri ama wanafunzi, yuka tukicinga, anakumbuka wakati alikuwa wanafunzi batubwiraga tuzabonera ikonje ku ishuri, walikuwa anatuambia wakati aenda katika likizoni, uriya munsi, siku hiyo uzoandika, unaandika mahali, ukitegura na unajiandaa, ukautegereza nyamatsiko, na unaongoja kwa shauku. Wewe twigiye iwa bande hao wamejifunza areas kwao, kandi ngo twari tuba sometime hari geo sanga batagupangira neza, ariko habaga n'amana mutima ariko baba bagupangiye kuko ntatu mahali alikuwa anaisha labda hapo anamushika vizuri, lakini walikuwa wakatari neza, hao walikuwa na jinsi ya kwamba si vizuri, ariko kizo kujya bya rubusa, lakini chakula ilikuwa free, kijambo cha rubusa, kulala ilikuwa for free, ariko imbavu gusaza urutesi, lakini mambo ya Kristo tukumva ko tubaye nawe, wanajisikia kwamba wanaishi vibaya, wako wadufashe nawe, wanajisikia kwamba wanawashika vibaya, kukora kazi, wakamwambia afanye kazi, ukamwamba ndio ngo bari kutukoresha, anaita nyumbani ya kwamba anatupea kazi ngumu hapa, kandi zo kujya tubijya kubusa, na wanapewa chakula for free, tukajama kubusa, na wanalala for free, ndetse bakageza n'ibindi hata wanawapea ingine ya maana sana, tukumva ngo tutabaye, lakini tunajisikia kwamba hatuishi vizuri.
Icho hiyo musi ubutahuke. Wakati ikiwadia, wagezusa kuli mumuka wera. Ulikuwa ya kwamba unasikia kama ukoja unasema tutaenda likizoni Friday. Chaka bantu wa muri boarding hano. Ama watu wanakuwa katika boarding hapa. Umusi ubutaha. Siku ya kurudi nyumbani. Isamu munota. Saa ama dakika iyo gezi ikifika habe kuborasa. Hata wapige risasi. Nugutaha gutaha. Kwenda nyumbani. Abo bantu bose mvuze watu ambao nimepana mfano wote baule kumusi. Wanaambatana kwa siku. Bose baule kumusi. Wote wanashikana kwa siku hiyo. Uriya munsi bose barawizera. Kwa siku hiyo wote wanatarajia. Ndio gutegeranyeza amatsiko. Na wanatarajia wakiwa na juku. Haleluya. Amen. Kandi buri wese. Na tena kila mmoja yizera kuri ya munsi uzabaho. Anaamini ya kwamba siku hiyo itatimia. Awizera nato. Waaminifu na sisi. Tufite umunsi. Tuna siku. Haleluya. Amen. Ndio nzeneza. Kuna mwimbaji ambaye ameimba vizuri. Aliimba ngo Asaba umusuruti igitondo kiruti zose Yesu nagaruka kw'imigoma ye abakiranutsi bazavuga ijambo nyuma y'imibabaro nidutabaruka tuzagororerwa tuzaba abakiranutsi alizo kwizerwa n'abanyamahirwe. Haleluya. Amen. Uzabara umunsi uteye amatsiko. Itakuwa ni siku ambayo iko na shauku. Haleluya. Amen. Uzabara umunsi uteye amatsiko. Itakuwa ni siku ambayo iko na shauku sana. Abize waaminifu wautegereje amatsiko menshi. Wanangojea kwa shauku mingi. Haleluya. Amen. Abanyazaha nabo wenye dhambi bategereje ubwoba, wanangoja wakiwa na woga sana no gutishwa bugufi na kunyenyekea. Amen. Amen. Bikomeye cyane. Ya nguvu sana. Atalekiuza. Hata tuache mambo hiyo. Haleluya. Amen. Abizera wautegereje amatsiko menshi cyane. Waaminifu wanangojea na shauku mingi sana. Uzaguteye gute uwo munsi? Hiyo siku ikoaje? Uwo munsi uzaguteye gute? Hiyo siku ikoaje? Biblia turasomye. Tumesoma Biblia. Jambo la mbele. Neno la kwanza. Uzabona umunsi uteye ubwoba. Ni siku ambayo inatisha. Mtu wese wo muri twebwe. Kila mmoja wetu azawahi ubwoba. Atakuwa na hofu. Biblia inaomba mwisiza hindu mushitsi. Biblia inasema dunia itatikisika. Sema amen. Semeni amen. Zama mofu wengo haleluya. Semeni amen. Patia mkono. Haleluya. Semeni amen. Haleluya. Amen. Mwisiza hindu mushitsi. Dunia itatikisika. Watu ambao kwa ulimwengu watu watakuwa na watu wote watatetemeka. Watu wote watakuwa na oga. Hata wenye nguvu. Mwimbaji ameimba. Wambea na abantu wenye ugambo. Akasema wenye watashaka isindano. Watatafuta hiyo shindano. Watatafuta shindano. Washone milomo yao. Mugira ngo basome watakuwa wamechelewa. Ariko bazaba barakerewe. Abantu watashaka ko bafunga mama yao. Watu watatafuta jinsi watafunga. Watakuwa na okeleo. Watatekeleza kwa magambo bavuze. Watafikiria kwa mambo wameongea. Ndio kubesha hivi nyuma. Mambo ya uongo. Kaya ni wengine. Kama mambo hapo unasikia mtu anaketi agahimba nguru anadanganya peke yake, agahimba nguru anadanganya story, agahimba story, anadanganya story undi muntu kwa jirani yake, cyangwa nguru daha ama story ambayo haitakuwa cyangwa ni shaki bihari, ama kama ni ukweli. Tamu wagize ubundi kumuvugizo. Hakuna mtu amekuwa mnenaji kwa mwenziwe. Amen. Amen. Wambea abanyarugambo wenye abanyarugambo wambea watatafuta shindano, bazoshaka shindano ili wasone midomo yao, kugira ngo bafunge iminwa yao, lakini watakuwa wamechelewa. Ariko bazaba bakererewe. Abantu bavuga amagambo ku bandi, watu ambao wanaongea maneno kwa wao, uchamanza wao, wamekuwa waamuzi wao, watashaka shindano ngo basone, watatafuta shindano ili washone midomo yao. Wavuze yes, maneno ambayo umeongea yote ataanza kumuronga, atakuja kwa nyumba mzao umunsi uteyungo. Ndio maana itakuwa ni siku ambayo neno la pili zabana umunsi w'uburakari, itakuwa ni siku ya uburakari bw'Imana buzagaragara na ukasirika wa Mungu. Zabana umunsi w'uburakari itakuwa na kisirani Mungu atakuwa kirigita tuzaseka. Hata ukiji Biblia yavuze ngo, Biblia inasema gute ngo, Biblia inasema aje? Intwari zirataka zinyinya
nyinyiriwe, imesema mashujaa wanapiga nduru wakiwa na huzuni na uchungu ama uchungu kuguo munsi kwa siku hiyo. Haleluya. Amen. Intwari ngo zizaba zitakazinyiriwe, mashujaa wanapiga kelele wakina uchungu kuguo munsi kwa siku hiyo. Icya gatatu, Neno la tatu, uzaba umunsi w'umubabaro, itakuwa ni siku ya huzuni n'umuborogo na kilio. Umunsi w'umubabaro n'umuborogo, Itakuwa siku ya huzuni na kilio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umunsi w'Uwiteka, Siku ya Bwana uzaba ari umunsi w'icuraburindi, itakuwa ni siku ya giza n'ibicu na mawingu umwijima w'icuraburindi na giza mingi sana. n'umwijima udashobora kubona benaganje imbere yawe. Ni giza ambayo huwezi ukaona kitu ambacho izuba rizijima. Biblia inasema jua litatoweka. Kwa mtaandika wao. Bwana mwandiki. Hebu bwana kule makaingwazo za bandika. Nimeona mkinunulia vitabu za kuandika. Sema notebook. Semeni amen. Nizara ngumu. Mambo ambayo itazikisha kwa siku hiyo. Kwanza kicha mbele, tumesema neno la kwanza umunsi w'uraka. Ni siku ya kukasirika. Tangu sasa hakuna kucheka. Kufunga sura. Ni kufunga sura. Mtu wewe kufunga sura. Kila mtu atafunga sura. Sema amen. Semeni amen. Tangu mbele kwa meza. Hakuna kustahili. Biblia ulinze ayarinze. Mwimbaji ameimba. Amesema ya kwamba Mungu atatafuta jinsi ataenda katika bahari na bahari itamwambia wale ambao nimechukua nimewarudisha. Utapanda juu ya ghorofa ili upate kuanguka. Hata ghorofa itakwambia wale ambao wameanguka na wahesabu ili niwarudishe. Amen. Amen. Watu watakosa mali wataelekea. Watazubara. Na watatafuta neno la Mungu. Hawatapata neno la Mungu. Watatafuta wenye watahubiri. Hawatapata. Watatafuta ule mwenye kutubu zake hawatampata. Itakuwa ni siku ya kukasirika. Itakuwa ni siku ya ajabu. Itakuwa ni siku ya kilio na kulia. Itakuwa ni siku ya giza na mawingu. Itakuwa ni siku ya kujuta. Amen. Amen. Na tena siku hii, neno la tatu, itakuwa lini? Itakuwa lini? Itakuwa lini siku hiyo? Itakuwa lini siku hiyo? Itakuja siku ya kigafla sana. Izazitunguranye. Wakati tutasema ya kwamba ni amani. Igihe tubona amahoro. Wakati vita itatulia. Igihe intambara zizotuza. Wakati stress zitakuwa zimekoma. Igihe ibibazo bizohagarara. Hiyo ndio siku itakuja. Icyo gihe umunsi uzoza. Biblia inasema itakuja kigafla. Biblia ivuga ngo izozitunguranye. Kama vile siku akumunsi mwanamke anayetaka kuzaa. Umugore afashwe n'ibise. Hawajui itakuja lini. Tazamenye ibise gufatina. Itakuja hivyo. Iyo munsi uzoza. Inaweza kuja asubuhi. Iyo bari mu gitondo. Inaweza kuja alfajiri. Cyangwa izoza ari mugoroba. Inaweza kuja saa yoyote. Cyangwa saa yose. Inaweza kuja ukiwa peke yako. Ishobora kuza wenyine ama ukiwa na watu wengine. Cyangwa ukiwa n'abandi bantu. Sema amen. Sema amen. Biblia inavuga mtengo. Biblia inasema aje? Baza baba mwana mahoro. Wakati watasema ni amani, hakibigihari, hakuna mabaya, hakuna shida, hatuna madeni, hatuna shida, tuko sawa, tumefika, tuko na mavazi, tuko sawa. Wakati hiyo ndio siku itatimia. Huko mjuna ndio mkichuka. Vile kama mwizi anakuja alfajiri. Haleluya. Semeni amen. Hadisha mkono wako sema haleluya. Zaburi. Ni wakati hiyo. Abigishwa babajije Yesu. Wanafunzi wameswali Yesu. Baramoza kwese ikilicho kiwenda kugarura Israeli. Akamwambia kwamba hii wakati ambao utarudisha wa Israeli, wana wa Israeli tena. Arabu ambao silani kuna kizimisi changu hivi. Akaambia si yenu kujua nyakati na majira. Umwana mutazaga ruko. Wakati mwanadamu atarudia. Alikichwa wageni. Lakini akamwambia neno moja. Ubuhora biteguye. Akaambia kuwa tayari kila siku. Uyu munsi
siku ya leo uzaza mugihe tudatekereza. itakuja wakati ambao hatuwazii, Igihe abantu bazaba bashakana, wakati watakuwa naoa, igihe abantu bazaba bari muri business, wakati watu wanafanya biashara tofauti. ufite imigambi yo kuja muri Dubai, Uko na mafikiria ya kwenda gambo, ufite gupanuka ni posha, ama utafanya harusi kate, uri muri settlement ya nyuma, ama unafanya visa ya kwenda, unangojea visa ya kwenda nje, yo kuja hanze, ya kwenda gambo, tuzabona dusubira iwacu, ama kurudi kwetu. ico gihe Wakati ni wo musi mwami Yesu, ndiyo siku ya Bwana. igihe business zawe zizoba zimeze neza, Wakati biashara yako itakuwa sawa, ni wo musi. ni siku hiyo. Igihe uzabona nta ngorane ufite, Wakati utatambua ya kwamba huna igihe shida, uzabona na mutima wanje, wakati sema ya kwamba roho yangu inastarehe, inastarehe. igihe uzaba urangije PhD, urangiza ishuri, Wakati unamaliza shule yako, igihe uzaba waje gusaba gutuma ibyashara bivuye Mombasa bigeze wakati utakuwa unatuma biashara yako inatoka Mombasa inafika town, ni siku hiyo. Haleluya. Nako watu wavuga, Nasikia watu wakiongea, iwacu muri Kongo ngo tugiye gusubirayo vuba, watu wanasema tutarudi kwetu Kongo. ariko mubazo banza bareke ngo tugira ngo muri Amerika, Wengine wanasema waache kwanza tufike Amerika. hivyo ndio watu wetu wanasema, acha kwanza tufike Amerika tutafute pesa, Nikatoa tugire muri Amerika dushaka faranga, alafu turudi ho niko tunasubira dutaka tukiwa na pesa nyingi. dufite faranga nyinshi. Lakini kuambia warudi saa hii, Ariko kugira ngo usubire uyu munsi, hata kama kuna vita, nubwo hari intambara, hata kama amani inapatikana sasa, anasema mimi siwezi enda saa hii, umutima ushobora kuba ushobora gusubira uyu munsi. anasema lazima kwanza niende Amerika, Reka mbanze nje muri Amerika, nichote pesa mingi, nishaka amafaranga niende nikajenge nyumba ya mafahari za taje kuba ama kufanya business kubwa huko kwetu, kwetu. tuzakora ibindi byashara iwacu. Ariko siko bimeze, Lakini si hivyo. mugihe bizaba ari amahoro, Wakati itakuwa ni amani, nico gihe umunsi w'umwami Yesu uzaza, ipo siku ya Bwana itakuja. kandi uwo munsi Na tena siku hiyo uzazira amahanga yose, itakuja kwa mataifa yote, uzazira amahanga yose, itakujia kwa ajili ya mataifa ari yote. ishano rikomeye cyane. Lakini ole wao Ku bantu batihana, ni wale ambao watu abantu hawatupi bakunda sana, kuja mu zabo, wale ambao wanaendelea kufanya sana. ijambo rindi rikurikira, Neno lingine linafuata, uzazira abandi, itakujia wanani? uzaza ku bwami. Itakuja kwa ajili ya kina nani? Amen. Amen. Dutangira Tukianza bavuze kuzaza ku bwabo bose, tumesema kwamba itajia kwa watu wote, abizera wale waaminifu uzabaruhura, itawapumzisha, abafite ingorane, wale wako na shida. ariko muri nivyo yaririmbye, Kuna mwimbaji ambaye anaimba aravuga ngo akasema, hiyo ni shangwe kwa vilema watatembea vizuri, tukasema kwa miguu yao wataruka mwanga mazizini. Siku hiyo ni ya shangwe kama bubu, wataongea vizuri na midomo yao. Haleluya. Tunatura ngo mukabaririza bakomeye, tuambia kwamba nyinyi ni waimbaji, kumenya kazi wose turemba mu supporting kazi lazima kutusaidia sisi hatujue kuimba. bari mukubaje no kumafisha mu muri none ko mutamumenye kandi n'indirimbo izwi Ni wimbo ambayo tunajua sisi wote. ari umuntu wizi Kuna mtu ambaye anajua, ko marora atakana sio kana. lakini ni kama Manola anajua. Biblia inavuga ngo uzaza ari umunsi wo kurura barushe. Biblia inasema ni siku ambayo itakuja kupumzisha wale waliochoka. Ibimuga Biblia inasema viwete, nizabuseme ari bimuga wale ambao wamezaliwa wakiwa viwete n'abagize amaksida na wale wamefanya ajali wataruka, biruka nabo banezewe nao wataruka na watafurahia, nao watajisi vizuri. kama nama zizini Wazameraki itabu mukiraro, kinyana z'ibitabo wazameraki kama nama zini mukutuza zishabiriyo zimerewe neza zile zinakimbia ibi zikizidi, bebe nazo na mapupu nao bizavuga bishima Imana. wataongea, watashukuru Mungu. Uwo munsi uzaza kubwabo ngabo, Siku hiyo itakuja kwa ajili yao, uyu munsi kandi na siku hiyo tena uzaza kubizera itakuja kwa waaminifu, bari mu bako bafite ingorane wale zitandukanye ambao wako na shida tofauti, kugira ngo baruhuke. ili wapate kupumzika. Umunsi w'umuntu uregereje, Yesu azazaho aze kuja n'abana be bize yatujaniwe. Umusego utangiye gutambika ariwe umwijima, umusego utangiye gutambika ugiye guca nuko
abizera baza bavuga ndipo waaminifu wanaongea bakavuga uzaza ryari, wakasema utakuja lini uhorora amaraso ili upate kuadhibiwa damu y'abapfuye bazira akarengane, ya wale wamekufa, kandi kuzaza ryari Mana, na utakuja lini Baba? haleluya, Haleluya, cyane haleluya, amen. uzaza ryari, Utakuja lini kudukura muri amakuba y'isi, ili tuokoe katika shida za ulimwengu? abana bizera Ni waaminifu, abana bizera hao ni waaminifu, ubishuza wanajifikiria kila siku. amen. Amen. Awamina batware bifashe kumatana sasa kari Yesu abera sasa kari Yesu go wimigoma yawe ngoma yawe abera sasa kari Yesu go wimigoma yawe ngoma yawe abera tegerejise ibikore Rakonda bugati icyapa uzaza uzaza Yesu uwime ingoma yawe ingoma abera Biblia inaeleza kute Uimbaji ameimba vipi? kwenda kuwatazo Wale ambao wasikie, kwa uzaza jari mukiza amesema ya kwamba utakuja lini Baba, uwime ingoma yawe ili umiliki ufalme wako ingoma ya mahoro na ufalme wa amani, abera waruhuke waaminifu wapumzike. abari mutambara Kuna wale wako katika vita, abari mutambara irudacha kuna wale wako katika vita ya kila siku, abari mutsago kuna wale wako katika shida, abagwa ibaba bato ingwara kuna zidakira wale wamegonjeka ugonjwa ambao wapone, abo bose n'abandi n'abandi hao wote na wenginepo, ibimugani pumyi walemavu abo bahamye n'ubukene budashira wale ambao wamekuwa na masikini, abadafite kivugira wale ambao unataongelea. amen Amen. abo bose barataka baravuga ngo uzaza Hao watu wote wanaongea kwa sauti, utakuja lini? uzaza jari mukiza Utakuja lini Baba, uwime ingoma yawe mahoro ili uimiliki ufalme wako wa amani, abera waruhuke waaminifu wapumzike. abone kubera Hapo ni katika waaminifu, uwo munsi kandi uzabuziye abanyabyaha na siku hiyo itakujia kwa ajili ya wenye dhambi. abanyabyaha abantu bakora ibyaha Wenye bakabikora dhambi, wale ambao watenda dhambi, hari abantu bagotomera ibyaha kuna wale wanakunywa dhambi kuko kugotomera amazi kama vile wanakunywa maji cyangwa amata ama maziwa cyangwa yafuya cyangwa ibisi ama afya ama kitu kingine. sema haleluya Semeni amen. bakagotomera ibyaha uko bashaka Wanakunywa dhambi kama vile wanataka, kandi bazababwira abandi na pia wanaambia wengine, bazanibwira mu mutima yabo wanajiambia kisirisiri, bakavuga ngo si uwo munsi uri hehe wanajiuliza kisirisiri, siku hiyo ni lini? bari bagiwe Wamesahau, baravuga ngo si uwo munsi uri hehe wamesahau, wakasema igihe kubona kuvugira wakati mwongea umwami Yesu azagaruka wanaweza taruti. ako wapi Aliyehe ariye ako wapi? nuko bazabibaza mu mitima yabo Hivyo ndivyo wanajiswali katika mioyo so yao. mubazi yabo ngabo Au siku hiyo itakuja. yavuze ngo Biblia inasema azaba ari umunsi wo guhekenya amenge utakuwa ni siku ya uchungu agahinda kuri bo na huzuni kwao. bazagenda bazagira ubahoza Watalia, watapata, bavugira watalia, wataona mtu ataongelea. abanyabyaha Wenye dhambi, abantu bakamuzabuzi watu wa pili itakujia abantu babibone ni wale wenye kiburi, abibone wenye kiburi, abibone abantu bazabona ku bandi wenye kiburi, wale wanaonyesha kiburi kwa bavuga wenzao. kundi mtu tufite n'imodoka Anapita kwa mwenzio akiwa na gari, ashayira izondo kwa modoka anamrushia matope, cyangwa ukamubwira ukuntu ama unamwangalia vibaya, afite ingorane ukamubwira
ako na shida lazima muonyeshe. Mwenye kiburi Aliboni uwo musi ubazi siku hii itakuja kwa wenye kiburi. Umusi abandi bakuzazira Watu wengine itakujia siku hiyo na wenye gasuzuguro. Ni wale wenye madharau. Abantu wenye gasuzuguro, Watu wenye kuwa na madharau. abantu bavuga kenshi. Nasikia watu wakiongea mara kadhaa. Ngo twavuganye. Tumekutana tukaongea. Mbona mamusuzuguro namwe ndio musuzuguro. Nikamonyesha kwamba nimemdharau. Nenda mudo usuzuguro ndatare. Nani mtu anaweza dharau mwingine hajaumba? Wewe none. Kuanzia leo Ngogo kwa mtu wese. lazima utii kila mtu. Kuko leo sio wa mrembo. Kwa sababu sio mwenye umemumba. Kike sio kwa wewe walikosa. Akuwe namna gani? Ni bali mfupi, Atakuwe mfupi, ni bali mrefu, akuwe mrefu, ni bali nzowe, akuwe ni bali nzowe, ni bali rabura, akuwe mweusi ama mweupe, ukundu kwa saremi. vile ameumbwa. Arenye mshosho ima. Ameumbwa kwa Sura ya Mungu. kwa sura ya Mungu. Tugomba kureba suzuguro kuri mtu wese. Si lazima udharau kila mtu. Ni bali tumurusha. Kama uko na yale ambayo Uzirinde kusuzugura. Ujazari usimdharau. Uko vile yavuze ngo musi. Kwa sababu imesema siku hiyo Uzavuze n'abanyagasuzuguro. itakuja kwa ajili ya wale wana madharau. Abanyagasuzuguro. Wenye madharau Nugutangara cyane. ni kushangaa sana. Tawe nugutoba wizeye cyane. Hata kama wewe si mwaminifu sana. Niki gituma usuzugura umutima na yare. Kwa sababu gani unadharau mtu? Sinzi ni kwa mwe mukora wa bantu bagira gasuzuguro. Sijue kama katika miongoni hao nimemuona nikamdharau. Namna gani? Unamdharau kwa nini? Why? Namna gani? Uzabuzi abanyagasuzuguro pia. Itakuja kwa ajili ya wale wenye madharau, Abanyazaha, wenye dhambi, abibone, wenye kiburi n'abanyagasuzuguro. na wenye madharau. Abantu bakora ibyaha batabashaka kuya. Watu ambao wanafanya dhambi hawataki kutubu. Abona abantu basamba no kubashaka. Ni wale wenyewe wanazidi kila siku. Sibaza biru. Hawajatubu sana. N'abarozi barozi. Ni warozi. Muri minsi abantu batabera mukoroga nabo. Hata siku hizi watoto wadogo ama watu wadogo wana uchawi. Morozi. Abantu batabera mukugira uburozi. Wanakuwa na uchawi. Nigitangaza cyane. Ni miujiza sana. Umuntu muto yawitira ubuzima bwiwe. Mdogo ambaye anaharibu uzima wake. Kandi byose. Na maneno hayo Biterwa no kutamenya. inasababisha kutokujua. Bazarira kandi bazarikenyemenyo. Watalia na watajuta sana. Kandi nta mani zabo hariho kwihana na Na gatoya. hakuna wakati itapatikana ya kutubu. Haleluya. Amen. Icyanyuma Neno la mwisho, niki tugomba gukora ngo twitegure uwo munsi. nini ambayo tunaweza fanya ili tuandae siku hiyo? Kugira ngo twitegure uwo munsi niki tugomba Ili gukora. tupate kuandaa siku hiyo, Uzabuzia amahanga yose itakujia mataifa yote, niki tugomba gukora. lazima tufanye nini? Ijambo rya mbere Neno la kwanza, tugomba kuba maso. lazima tukue makini. Kuba maso, kuba Kuwa maso. makini au macho, Tugomba kuba maso. kuwa macho. Ibi iraba ngo more mukenyeye Inasema endelea amatabaza yanyu yake. Muri na Luka mataa yenu iwake. Luka 12:35. Luka 12:25. Ukeneye gusoma some Luka 12:35. 12:32. Bora turi maso. Kuwa macho. Itaka bibi. Neno la pili, Kugutegereza uwo munsi. kutarajia siku Kuko hiyo, zabari umunsi ukaze cyane. kwa sababu ni siku Tugomba ngumu sana. kuwutegereza Lazima twiteguye. tutarajie siku hiyo tukiandaa Kugira sana ngo tuzawurokoke. ili tupate kuokolewa. Haleluya. Amen. Itaka bibi. Neno la pili Nukurinda imyifatire mibi. ni kujitenga na mambo mabaya. Imyifatire mibi. Mambo mabaya Nukubogera ibintu gushaka. ni kukanyaga mambo kama vile unataka. Kudamarara. Ni kustarehe. Nukudamarara cyane. Ni kustarehe sana. Nukudamarara cyane. Ni kustarehe sana. Ugasanga kwibagira uwo munsi. Unasahau siku hiyo. Tugomba kwirinda kudamarara. Lazima tujilinde kustarehe sana. Afite imyenda yuzuye baba. Unakutana mtu ako na mavazi na Afite njaa, amafaranga kuri M-Pesa. ako na chakula, ako na pesa, Ntabwo batekereza ku munsi w'umwami Yesu sasa. hata wazia kwamba siku ya Gukora ndatu biremewe. inakubaliwa No gukoresha amafaranga yawe biremewe. na kutumia pesa inakubaliwa, Ariko ugomba kuba maso mu gihe urimo lakini gukora. lazima ukuwe macho, Ntakubereke ikigwamana. asikuwe miungu kwako, Ntakusuzugura abandi. asilete madharau kwa wengine, Ntatuma wibona ku bandi. asilete madharau kwa wengine. Ikindi cya kabiri Neno lingine kuri iyo myifatire kwa jinsi ya ntitugomba gukunda iby'isi cyane.
Kwa ile ya mwenendo lazima tusipende ya ulimwengu sana. Ugomba kukundira isi cyane. Si lazima tupende ya ulimwengu sana. Kuko kuriya musaza gutungura. Ili wakati huu isi. Kuko iyo dukuze ibintu by'isi cyane. Tukipenda mambo ya ulimwengu. Dufata umwanya munini tubijamo. Tunachukua muda mrefu kwa ibintu biryoheye amaso y'umubiri. Mambo ambayo yapo utamu. Tuzirohamo cyane. Na tunayafanya sana. Tugomba kubikunda cyane. Si lazima tupende mambo haya. Gakeya. Kidogo tu. Gakeya hanyuma tukashaka. Kidogo tu ili tutafute. Ikindi tugomba gukora. Neno lingine ambalo linatuhusu no kwa muzima bwo kwezi. Ni kuwa katika maisha ya utakaso. Kwirinda icyaha. Kujilinda dhambi. N'igihe uguye mu cyaha. Na wakati ambao umetenda dhambi. Ugashaka umwanya wo kwihana. Tafuta wakati wa kwihana. Muri neza bakijihana. Kwa siku hizi watu wa Ataenda kama ngomana mbabari ukora kwa kozi sana. Sema kwamba Mungu nisamehe kwa sababu. Bila mambo kwa cyaha. Biblia inasema kwamba ukifanya wengine bakuru bitorero, ukaribie wachungaji, cyangwa abantu bakuru bize, ama watu wengine wenye waaminifu. Sindi mkumenya impamvu. Sijue nini. Niba turataka kugira icyizere kuri bajya bihano. Sijue kwamba ana abantu bayoze kwihana muri iminsi. Watu wa tubu tena. Ntibishoboka. Haiwezekani. Muntu kwimenya ni kujinganga sana kuri social media. Ama wataniweka katika social media. Ubuzima bwo kwezwa. Maisha ya utakaso. Niba ugiye kucyaha. Ukifanya dhambi. Kugira umwete wo kwihana. Kuwa na bidii ya kugira umwete wo kwihana. Kuwa na bidii ya kutakasa. Kwa sababu siku ya kama moto na neno la mwisho ni kuwa katika maisha ya kuomba. Kuwa na wakati wa kuomba na kusoma neno la Mungu ili ujue vizuri, ili ujue vizuri siku hiyo, ili siku hiyo itakuje ghafla kwako. Biblia imesema siku ya Bwana iko karibu. Atakuja kuadhibiwa wenye dhambi. Pia atakuja kuchukua wanawake waaminifu. Itakuwa ni siku ya kufanana, lakini siku ambayo inatarajiwa wakati hatujui. Lakini wakati watakuwa nasema ni amani, hiyo wakati haitakuwa rahisi. Itakuwa ni siku yenye nguvu. Mashujaa wataomba, watalia sana, watatafuta neno la Mungu, watatafuta kutubu, watapata. Haleluya. Lazima tukue ili tutarajie siku hiyo. Jambo nyuma na Mungu atubariki.